Aduh, ampun Tat. Tat, ampun Tat. Betos le. Ya kau tewe lah. Betos le. Ya kau tewe lah. Ano ba sambian Tat? Wala dul, entar sepina aku ya. Ampun Tat. Betos le. Marah dul. Ampun Tat, nabang sa pinasa sambian. Istighfar. Udah dul, kau entar sepina. Marah jerang kau dul. Sambian gila kita. Ani kesongan, sambian melunca, mati Tat, mati. Sadar Tat, istighfar. Turun mana? Datang dia membentuk. Ada dia selalu jalan pagi lu. Bentar dengan Ustaz Soleh pikir. Sing kok nengah ale Henry ber input. Kau yang menriberin dengan lagi anjir. Kau satu kau dia setiap aku wah. Bentak tahu pak. Ya Ustaz Soleh bengelolis dia. Maksud belum begitu, aku tak ngerti. Kok tak bisa jelasakin. Dul Kasim setahu kapi cerita. Siapa nelpon put? Lagi pun deh. Go. Kamu mendadak bos. Tim cerita nama nusri tak butuh kepese bos. OTW kau setia. Tin, lu ger, kau mau lu ya? Iyalah. Gimana kabarnya bro? Alhamdulillah bro, baik-baik aja bro. Kamu ben bro, mabit aja tengah ale Ya biasa bro. Seharian diberin berat tau. Oh ya tamer ngaji bro. Datang bila ben. Beri bro. Aja demak tujuan ben. Nggak jalan soko. Tari bro, andi par lo goreng ya. Di mana ya terus soko? Belah tau sah bro. Apa jaya aku merak mak semak. Ongguan sih ben. Bro, mak semak berak ya. Ya tin, kakak mau ya. Bro, bro. Acara Ustaz Soleh tuh. Makasih Bidat. Berapa kabar? Sampean saya ki. Kayak arah Pak Ustaz Soleh. Sampean kau apa dat kanto? Ada cong. Sabina macam Udri sing kok lah. Sabina siapa dat? Ba anapan Sabina? Sabina aja. Kau le Jarot dat. Jarot dia.
Tat. Oh, jaro. Sila kong itu anak jemput malam. Coba seremban na tat. Saya cek melecek larut. Coba lah karang itu anak jemput malam. Bro, makaharap Ustad Soleh bro. Oh, ringan kanin malang ngejam. Be, mak teh gelek. Nolak tang cipta. Sabina, sayangku. Kamu itu jahat banget. Aku pukul nih. Aku pukul nih. Kete, kete. Duh, ayah, adik getas sih sampai ketongar. Aduh, yang cukup sekali. Uh, Berapa Ustaz Soleh tuh? Pak kita juga TV ya. Kenapa mbian tat? Mak juk tujuk BTV tat. Ada put. Kun perak be ngambek ya. Bek ngambek berem tat. Kok minta ngerti. Beremah. Pas na cinta itu lah tamat tabut. Pas robo nah be nai cale. Ya mon masalahan gini ketat. Kul tahun yang dian. Ya mon pas robon kau saya cale tat. Tak kira sepora. Musuh gue lo orang gini ketat. Dia mustah sulit loh. Batu melang lah. Pak katon bude si calon cai bude. Pak blimbing boleh kok. Deman anak kanan deh. Maki purun sepe. Iya, ki kau ngasih tuh.
Pangapora. Ki, ya tore. Ini bocang betang re. Betang re masih al berak. Bener iki lho TV ro. Jono ah, sing kok ke TV andre iki lho. Lho gelon. Ara Ustaz Soleh tara pedul. Ada ro lah. Bekecap Ustaz Soleh ro. Belum cerita dul, mi pasangan do Ustaz Soleh. Aji pertama nah. Ustaz Soleh ntar ke singko ro. Oh, Chan. Terus apa caranya, Chan? Nah, terus Ima so singko beri nomor cewek. Nyaman Sabina. Pertama na dia. Ustaz Soleh nyaman pun teleponan. Lalu lebit abit dan singko tinaki ke TV. lu gelon. Ji Sabina orang dimma. Iya, orang Indonesia, Rod. Iya paham. Maksud sengkok kota dimro. Iya, man mas lagi singko tak tahu teritan. Oh, kok Sabina aja ya. Aja jangan kui bahasa Indonesia. Kan berarti Sabina aja positif orang Indonesia, Rod. Oke. Terus belum cerita dul. Loh, yang siang aja pas Ustadz Soleh entar ke singko boleh. Dek gandeen tentang Sabina. Dan lebit abit dek gandeen Ustadz Soleh aja pas ketedung. Oh, tadi dong itu nembak aja. Iya, aji pas kejagaan Ustadz. Amin peh bengta bengan masuk Sabina jan. Lah, terus dul. Aji pas Ustadz Soleh minta ke singko sabinuti. Wah, dulu orang. Saya kemarin singko jan. Padahal betul aja ada orang sekali, Rod. Aduh, aji ngarapun berak pangerasan Ustaz Soleh. Iya ngarap-araan gir. Seolah karta ada orang sekali. Keng Ustadz Soleh, apan pan sing aru orang saya kemarin singko jan. Langsung berkah Ustadz Soleh nabeng dia. Lah, terus Ye tabang masuk singko, Rod. Manggan bedining sungai marah. Saking tadi singko, Ustadz Soleh jing betete selem ngara. ba, ara apa Ustaz Soleh tromi entar ke songai aja. Tak tau ki kok, Rod. Oh, can kun berak. Dan tau sile singko OTW le can. Aduh, iya, OTW mati ya. Untung tak sampai loncat. Pokok ji indina. Ustadz Soleh cinta na itolak. Masuk Sabina. Pas roben nah Ustadz Soleh truah. Caleh pada ben motak ke sosopan jan. Cek saran bebini nganji aja. Ustaz Soleh ki ya setar lalu. Lah, aji ke pengajaran kena. Bah, wa mana pacaran media sosial, cek terlalu ngarep gelu. Apa boleh kita tahu, bebetek bebini in beremah. Tetina, ya nggak Ustaz Soleh dia. Lah kadung tres, nah pas akhir seke ate. Dia manggan pas takar ngaloleh. Perejitakan tok dia. Nja apa perak, mata peler tas pina. Benyakin macam istighfar. Kok sapol kombolan. Berimbing betul. Apa? Serius ragu, saya boleh coba menolak kan. Allah, asli lebih apa kok lecet. Tim ragu sih punya mantep. Saya bingung sekali. Udah sokoran dah. Demar deh pas langsung mole pak. Mole, sudah ada makanan sekali. Oh, gimana kah? Ari abak ke belakangnya pudi. Dem orang ro. Strot ngari abak. Aduh. Astagfirullah. Apa ki buruan ro?
Alhamdulillah. Ternyata akun berak pengerasan sengko. Arah pedul, dia dah main tekuk terus. Malam kok. Tur. Kita kerja coba. Pas kalian ngerti tak terima kado. Aduh, Siapa Tur? atau di komen deh. Siapa Tur? Tak sulit dul. Tat, anak apa sampean Tat? Apa sih yakin ikut Tat? Tat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tat, anak apa sampean Tat?